KAKCHING District Police Commando na 33 SUBA ASSAM Rifles AMASUNG HIYANGLAM Police Station gi APUNBA team AMANA HIYANGLAM Police Station gi MANUNG CHANNA LEIBA Kharungpat Thiba Humbagi Thabak Chathabada Khutsu Khutlai kya Phagatpa Ngamle HAIRI Police tagi phangba pawmagi matung ina Phagatpa Khutsu Khutlai singa dudi magazine yawba carbine nongmai ama ball action 303 rifle ama 2-inch smoke shell ama SLR nongmai gi magazine ama insas light machine gun gi magazine ama 36 high explosive grenade manga 303 rifle gi kapayari ba maru tara AK rifle gi kapayari ba maru mari kapayari ba 9mm nongmai maru taruk kapayari ba SLR rifle gi maru manga detonator manga blank cartridge mari helmet ani bulletproof vest ama military belt ama insas rifle gi maru taret SIM card amadi battery yaudaba Nokia gi mobile handset ama Intex mobile handset ama insas rifle gi tokning ani AK rifle gi tokning ani 303 gi rifle gi tokning ahum SLR rifle gi tokning mari .22 tokning ani double blast smoke cell mari smoke grenade manga green signal grenade ama anti riot rubber bullet 38mm cartridge 2 soft nose tear smoke cell taret amadi tear gas stun cell mangani hairi Khutsu Khutlai kya Phagatpa asiga mari lainna HIYANGLAM Police Station na case ama lokhatpaga loinana hiram asigi matangda makhatana thijinba haukhre haina su pawasina makhatari